iyo watindanye n'abantu ukaba umuntu nutindana n'Imana uzagera mu bantu bakwita Imana ariko nutindana n'abantu bazakwita umuntu. Buri ukuvuga kurangana nuko utekereza. Hanyuma rero iyo uvuze ibintu bidashobora kubaka wewe, reka vuge kino kintu, inda y'umuntu n'ibitekerezo z'umuntu byose birarya. Icugaburira ubwonko n'icubacu, icugaburira inda n'icubacu. Nwango umuntu asa nuko atekereza akavuga uko atekereza. Hama rero promotion cyangwa se kuduga mu buzima n'ururimi rwawe. Kankubwire ibyo mwahagurukanye mu muhamagaro utarabisezerera ntabwo uzageraho Imana ishaka. Hari abo ugomba gusezerera, hari abo ugomba gusiga. Ibrahimu yagize ishaka rya mwene se wawe aramutwara, bageze iriya abashumba bapfa amasuhuriro cyangwa se aho baragiriraga bateza intambara baratandukana. Ibrahimu aramubwira ngo hitamo aho ugomba kuba. Loti aha inzira yiwe, Ibrahimu akomeza mu isezerano. Sezerera Loti ukomeza umurongo wawe. Hari abo ugomba gusezerera muhamagaro kugira ngo ugere ku umugisha. Bibiliya ivuga imwe mu mihora umuntu ahagararamwo Imana ikamuha umugisha. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kandi nukuri Imana yasubiye kudutera iteka ugira kandi yatuzaniye umushitsi mwiza yatuganirije turanezerwa n'ubu Imana yasubiye kutugirira neza yamutuzaniye. Kanaho yamaze kutwidondora n'uyu munsi turamusaba ngo yidondore kuko ashobora kuza utamubonye ntamenye uwo ariko baraganira uwo ari we. Rero nagomba kumwakira. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Turanezerewe cyane kwakira kuri imboneshakure ya CANAAN TV. N'umugisha kubana namwe. Rero imbere yuko dutangura kuganira nagira ndagusabe ngo widondorere abakunzi bacu. Ego. Amazina nitwa Paul NDAYAHOZE, ndi umupastori mu ishengero rya Silawamu Evangelical Celebration Center muri Uganda. Ahezagiye kuba ni mu gihugu cy'u Burundi, hama ni mu murimo w'Imana. Imirimo yacu ya buri munsi nivuga ubutumwa. Tunezerewe kuba hano kuri CANAAN TV, n'umugisha ukomeye. Turanezerewe cyane. Kuri natwe turanezerewe kandi ndazi neza ko Imana yakurunkanye byinshi tugaburira uyu munsi. Ariko rero imbere ko dutangura kuganira ngira ndagusabe ubanze usenge twiyegereze Imana, twiyegereza n'abakunzi bacu. Mana ishobora byose, izina ryawe n'iryubahwe, ubwami bwawe nibuze muri iki kiganiro kandi utegekeshe imbabazi zawe n'ubuntu dukunda. Tugiriwe imbabazi nawe Mana kuba turaha kuri CANAAN TV. N'umugisha udasanzwe, n'umugisha ukomeye kubakumenye bakagukorera mu buzima bwabo. Umugisha abakurikirana izi nyigisho kandi izi nyigisho zihinduka ubuzima kuko natwe zatubereye ubuzima. Mwami Imana, ndasaba ngo buri wese uzakurikirana ubu butumwa n'ubukurikirana aya masaha uhindure uwe kandi buhindure n'ibye bibashe kubaho mu buzima bw'uhimbaza. Urakoze kubana natwe mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen, amen. Rero twagira tubasabe mutufunduriye ku gakemanyi data yabarungikanye ku bwacu. Murakoze cyane rwose, murakoze inshuti z'umusaraba abari kuri CANAAN TV. Turabashimiye. Uyu ni umugisha ukomeye kuko biriya tubwira ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Cyane gose. Ubu turi mu bwiza turakomeje. Twaganiriyeho ijambo ry'Imana rivuga ngo imbaraga z'ibihe byose. Dushimiye wahezagirwa n'iri jambo. Tugize undi mugisha wo kuganira ijambo rivuga ngo kuba umugisha. Kuba umugisha. Iryo jambo tugiye kuganira, hama tuvuge imiyoboro cyangwa se imihora umuntu ahagararamwo Imana ikamuha umugisha. Hari umuririmbyi waririmbye ndivuga ngo ndashaka gukurura umugisha wanjye uva ku Mana. Iyo ndirimbo mukunze kuyumva cyane. Ni iki gikurura umugisha?
umugisha barawukorera, ntabwo umugisha upfa kuza, ntabwo wawubona. Hariho amahirwe n'umugisha biratandukanye. Rero niryo jambo tugiye kuganira. Ndabakiriye mwese, abari hafi, abari hino, bari kure, abumva ururimi. Imana ibahezagire cyane kuko ni umugisha ukomeye. Soma ijambo ry'Imana. Itanguriro igice cya 12 umurongo ni uwa mbere turageza ku murongo wa 3 n'uwa 4. Ihamagagwa rya Aburahamu. Ihamagagwa rya Ibrahimu. Uhoraho abarira Aburahamu ati, yego, va mu gihugu canyu no mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Cyambere nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha. nzoguha umugisha. Izina ryawe ndarigire rurangiranwa. Izina ryawe ndarigire rurangiranwa. N'abandi bazogira umugisha ku bwawe. N'abandi bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira. Yego. Kandi uzokuvuma nzomuvuma. Yego. Kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha. Amen. Amen. Ijambo nenda kuganira namwe, aya magambo 7 Imana yahaye Ibrahim amasezerano, mu isezerano rikomeye ryo kumugira umugisha, yo kugira umugisha. Ariko imuhereza principe cyangwa se amahame. Nenda kuvuga aya mahame nihuse, umve amahame 3 ushobora guhagararamo kugira ngo ugeraho uhagarara mu kibanza gikwiye, ushobora kuronka umugisha. Principe 3 Ibrahimu yahawe, Imana yamubwiye ijambo rikomeye kandi ritangaje. Muri iki cyanditswe tugisubiyemo neza ukumva ico Bibiliya yavuze. Yaramubwiye ngo va mu gihugu cyane. Bibiliya ivuze ngo va mu gihugu, ubundi hariho isi iri mu buryo butatu. Hari isi planet. Ntabwo yari va mu gihugu cyane. Hari isi nk'ubutaka. Hari isi nk'abantu. Rero iramubwira ngo va muri Uru y'Abakarudayi, uje mu gihugu nzakwereka. Hanyuma rero niwemera Ibrahimu gusiga ukava mu gihugu cyanyu, kuko aya mahame 3 bisobanura ko ari ihame rya mbere ni ukuva mu byaha. Ihame rya mbere rikomeye muri iki cyanditswe ni ukuva mu byaha, gusiga. Hari icyo wasize kugira ngo ukorere Imana. Hari icyo wumva wasize. Hari icyo wumva wasize. Rero siga igihugu cyanyu, va mu nzu ya so, siga jya mu gihugu. Va mu gihugu cyanyu, siga umuryango wanyu, noneho emera kujya. Hariho gusiga, hariho kuva, hariho kujya. Ni amagambo 3 akomeye. Impamvu benshi bataragera muri principe yo kuba umugisha, ntibemewe gusiga, ntibemewe noneho kuva mu miryango yabo. Aracakorana Imana na characters iwabo, caracters iwabo, ishari y'urugomo, inzangano, aracafite nuko ateye. Hari ibyo tugomba gusiga, hari kamere mere tugomba guta. Kuva mu byaha ugasiga kamere, ukemera kujya. Kujya ni ukugenda mu kwizera, ni ukujya mu masezerano. Aya ni amahame 3, ni principe 3 Imana yamusabye. Ibrahimu arangije kubyumva, imubwira ibintu 7 izamukorera. Muri ibi 7 rero navuze kimwe cyitwa kuba umugisha. Ushobora kuba uri umugisha, abantu bose babonera nk'umugisha. Rero kugira ngo ndakugire rurangiranwa, izina ryawe ndivuge. Ubu dufite abantu bashaka ko tuvuga amazina yabo. Nimureke Imana ivuga amazina yabo. Abandi bagashaka ngo umuntu avuga izina rye cyangwa bakuvuge. Imana yonyine iramwemerera. Niwemera gukora ibyo 3, njyewe nzakuvuga. Wategereje Imana ikakuvuga mbere ko wivuga. Hama rero nzakuhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzaguhindura umugisha. Ni wowe amahanga yose azabonera nk'umugisha. Bivuga ngo uri mu isezerano zizocamo Yesu Kristo, abantu bakabona agakiza. Haleluya, haleluya. Iri jambo rirakomeye. Hama rero rimwe muri ayo ndavuga icyo bita kuba umugisha. Mama, buriya
kuba umugisha biratandukanye no kugira umugisha. Kuko ushobora kwirukankira umuntu ngo agutabare waburaye akakubwira ngo imodoka yapfuye no, afite ibintu ariko we ntabwo ari umugisha. Afite umugisha ariko we ntabwo ari umugisha. Abanyamugisha ni abamenye Imana bayikorera mu kuri no mu mwuka. Ico gihe iyo umwirukankiye aragutabara akubera igicucu. Kuba umugisha ni ugutunga Kristo mu buzima, Kristo gatunga abantu mu buzima. Kuba umugisha. Ibrahimu rero Imana imubwiye ibyo arahaguruka arasezera, ariko ahagukana na mwene se wawe witwa Bibiliya yamuvuga neza iramusobanura Loti. No harakuntu umuntu ajya mu muhamagara akajyana akajagari. Sinsiga mwene wacu sinsiga, ariko bageze iriya kuko atari mu mugambi baratandukanye. Byaranze biranga rwose. Kankubwire ibyo mwahagurukanye mu muhamagaro utarabisezerera ntabwo uzageraho Imana ishaka. Hari abo ugomba gusezerera, hari abo ugomba gusiga. Ibrahimu yagize ishaka rya mwene se wawe aramutwara, bageze iriya abashumba bapfa amasuhuriro cyangwa se aho baragiriraga bateza intambara baratandukana. Ibrahimu aramubwira ngo hitamo aho ugomba kuba. Loti aha inzira yiwe, Ibrahimu akomeza mu isezerano. Sezerera Loti ukomeze umurongo wawe. Hari abo ugomba gusezerera muhamagara kugira ngo ugere ku umugisha. Bibiliya ivuga imwe mu mihora umuntu ahagararamwo Imana ikamuha umugisha. Ndenda ngo dukoreshe icyanditswe cyane kuko urashaka umugisha. Wahuye n'abantu barakwesikoro bakubesha umugisha. Dufite abantu bavuga ngo uzana icyo ufite Imana iguha umugisha. Ibyo rero biteza abantu ibibazo byo kudakorera Imana. Hari abantu bagize ibisebe ntibagikorera Imana, bahuye n'abatekamutwe babateka imitwe. No umuntu akagira ibisebe ku mutima akumva yakorera Imana ariko akabura ikibanza akoreramo Imana bitewe ni ikibanza baragishenye. Yumva atarambura ukuboko ngo akorere Imana, yumva ataje mu muhamagaro, yumva atakorera Imana nkuko ashaka, kuko abyumva, kuko yahuye na blockage. Reka nkubwire umwe mu muyoboro Imana izagucisha nk'umugisha wawe. Ibrahimu amaze kugenda, Imana yamusabye guhagarara mu miyoboro, mu mihora, muri network Imana imureberamo. Muhora wa mbere ni ururimi. Somera icyanditswe tuza kuvugaho kiri mu Migani 20 umurongo 18-20. Kuko icyanditswe kiri mu buzima bw'abantu. Cumi n'umunani yego umurongo wa 20. Inda y'umuntu ihazwa n'ibivuye mu kanwa kiwe. Inda y'umuntu ihazwa n'ibivuye mu kanwa kiwe. Kandi azohaga ukugwira ko mu mutima wiwe. Azahaga ko mu minwa yiwe. Reka nsubiremo. Haravuga ngo inda y'umuntu ihazwa n'ibivuye mu kanwa kiwe, kandi azohaga ukugwira ko mu minwa yiwe. Manutse hepfo gato. Urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi. Urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi. Kandi abarukunda bazojya ibyo gwamye. Abarukunda bazajya ibyo gwamye. Niki uri mu biba kivuye mu rurimi rwawe. N'ubibishari uzasarura amashari menshi. Ishira kuri pluriel kuko imbuto umuntu abiba niyo asarura, niyo yimbura. Nubiba urwango bazakwanga ari benshi. Ni wanga umuntu umwe uzaba ubibye iyo mbuto bazakwanga ari benshi. Ururimi rwawe rufite izihe mbuto rubiba? Bibiliya tubwiye ngo ururimi rw'umuntu nigwo ruhaza indaye. Buriya reka nkubwire umuntu ukurikiye kino kiganiro, ntabwo uzaba umukene mu izina rya Yesu. Nta muntu wakurikiranira ijambo ngo abe umukene bibaho. Dufite abantu bahombye, amangazini yahombye kubera impamvu z'ururimi rwabo. Rwose ntabwo ari amadayimoni, ntabwo ari ibindi, ni ururimi. Ururimi rwe amagambo ruvuga. Buriya reka nkubwire umuntu uje akagura soda y'igihumbi
iyo utamufashe neza ashobora kwimira umuntu ushobora kugura ikintu cya miliyoni, ashobora gusubizayo abantu bashobora kugura ikintu cya miliyoni. Ururimi rwawe, bizinesi yawe ntiyakunaniye, ahubwo ni ururimi rwakunaniye. Ururimi rw'umuntu nirwo ruhaza inda ye. Bivuga ngo uko uhaze birangana no kuvuga. Promotion ntiwayibuze, ahubwo wabuze ururimi. Ururimi rw'umuntu buriya uko uvuga kurangana no kutekereza. Hanyuma rero iyo uvuze ibintu bidashobora kubaka wewe, reka vuge kino kintu, inda y'umuntu n'ibitekerezo z'umuntu byose birarya. Icyo ugaburira ubwonko n'icubacu, icyo ugaburira inda n'icubacu. Nwango umuntu asa n'uko atekereza, akavuga uko atekereza. Hama rero promotion cyangwa se kuduga mu buzima ni ururimi rwawe. Yakobo yaragwanditse ngo nakagingo gato, buri Imana igira imbaraga, izi imbaraga z'ururimi. Uzi ko ururimi rurinzwe? Ururimi rurarinzwe. Imana yarushizeho abasirikare haruguru no hepfo, kandi barurinda amanywa na nijoro. Irangije ishiraho urugi. Ibyo uvuga Imana yashizeho amenyo, ishiraho umunwa. Buriya ugira ngo ninjije. Ijambo riva mu rurimi rigomba kuba ryabanjije kuzenguruka inshuro 7 muri wowe. Niki uri mubiba muri office yawe, niki ubiba mu rugo rwawe, niki ubiba mu gihugu cyawe, mu murimo wahamagariwe. Ururimi rwawe, ururimi ni umuyoboro Imana ikudugizamo, ni umuyoboro. Nuvuga abandi nabi, wewe bazakuvuga nabi ku rwego rwo hejuru, ariko nuvuga abantu neza bazagufasha kuvuga abandi neza. Imbaraga z'ururimi. Dufite abagaragu b'Imana bakorera Imana mu kuri no mu mwuka. Dufite abamama bakomeye bakorera Imana, ariko ibyo mubavugaho, ibyo batekerezaho ntabwo ariko bimeze. Ariko uhagaze mu mbaraga z'Imana, haleluya, ururimi rwose ruyobora neza agatsinda ibyo bamuvugaho. Ubundi nibakuvuga uzamenye ko babasize cyane. Ntago umuntu avuga umuntu uri inyuma. Oya, umuntu uri inyuma ntago bamuvuga, bavuga umuntu uri imbere cyane gose. Yego, bakuvuge muri kote positive, ntibakuvuge muri negative. Iyo bakuvuze ukamenya neza ko bakuvuze muri kote positive, kuko bavuga ibyo washoboye. Buriya umugaragu w'Imana n'abakozi b'Imana batwumva, dufite ikibazo cy'abantu bavuga faiblesse z'ibyo batubonyemo, ariko ntibarayishurirwa imbaraga ziturimo. Abantu bareba kote negative, ibyo twananiwe, ibyo tutashoboye, ntibajya bavuga ibyo twashoboye. Imana mu buzima bwawe iguha imbaraga z'abavuga ibyo washoboye, nawe uzatsinda. Amen. Haleluya, haleluya. Hari ibyo washoboye nubwo batabivuga, ariko Imana yonyine irabigaragaza mu buzima bwawe. Nubwo abantu bavuga ibyo wananiwe, buriya no mu mupira yo bakina, niyo abantu batsindwa mu gice cya mbere, mu gice cya kabiri baratsinda kandi bagatsinda. Hari igice cya kabiri cy'ubuzima bwawe witinya ngo waratsinzwe, bakuvuze nabi, baragusenye urugo. Oya, hari igice cya kabiri cy'ubuzima bwawe, ni igiti cyatemwe kirongera kigashibuka. Humura, ururimi, we hagarara muri network y'ururimi. Ururimi rw'umuntu nirwo ruhaza inda ye. Ururimi hari nk'ubugingo, hari nk'urupfu. Hari umuntu uvuga ibintu niyasenga kumva ntiyagutse mu byo avuga, kuko hari isomo nigisha ryitwa kwaguka mu mitekerereze. Kwaguka mu bitekerezo, Salomo Imana imubwiye ngo nasaba icyo ashaka, ni ururimi yakoresheje. Ni ururimi yaganiriye n'Imana mu rurimi. Imana imubwira ngo saba icyo ushaka, Salomo arayisubiza akoresheje umuyoboro witwa ururimi. Ndashaka ubwenge. Hari umuntu usenga ngo Imana imuheze capital acuruze, ariko abona abuze ubwenge. Ubundi yasaba ubwenge bukamuha capital, ni ukamutaye. Kuko iyo ufise amafaranga udashobora kuyobora, arakuyobora ugahomba. Imana iguhaye rero imbaraga zimurikira umutima n'ibitekerezo, uyobora ururimi rwawe ugatera imbere. Dufite abantu batavuga ukuri ngo batera imbere. Business yawe irahomba kubera impamvu ziki, ururimi rukoresha nabi. Abandi barabesha, abandi bateka imitwe. Vuga ukuri uzatera imbere.
haleluya haleluya. Umuyoboro wa kabiri ngo ni ukuzamura ibiganza by'abasizwe, kuzamura abandi. Ukumanura abandi ariko nawe bazakumanura, ni kumanuka ariko nuduza abandi nawe uzaduga. Haleluya haleluya. Iki cyanditswe cyo kuduza amaboko y'abasizwe kuva 17 umurongo wa 12 urasanga abagabo babiri Huri na Aroni bari bafite inshingano yo gufata amaboko y'umukozi w'Imana Moses, kuko Yosefu nawe ubwiwe yaraduze ku mpamvu z'uko hari abo yadugije. Umaze kwiga, umaze kurangiza amashuri, mu muryango ntawe wigeze uduza, ariko Joseph yadugije bene se kandi baramugurishije, yadugije bene se kandi baramurariye ku ijoro, baramugurishije, bahatswe kumwica. Ariko ageze mu gihugu Imana imuhinduriye amateka, yayahinduriye n'abandi. Impamvu uri aho ngaho, impamvu Imana yagushize muri office, impamvu uri muri ico gihugu, ni ukugira ngo umugisha ku itorero, ku muryango no ku gihugu. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Bumugisha mu buzima bwawe, duza abandi. Iki cyanditswe ni ukuvuga ngo cyakoze ibintu bikomeye cyane. Huri yarahagaze aha, Aroni agahagarara aha, Mose yaruha amaboko bakayafata kugira ngo Joshua ku rugamba atsinde. Nuko Mose amaboko yabaga hejuru. Uzi ko ubungubu abagaragu b'Imana batakibona bafata amaboko, ahubwo tubwije abayatema bayakuraho. Ibyo bavuga ntibabashigikira imirimo intambara. Tubuza abaduza amaboko. Iyo Mose yaruhaga amaboko yaramanukaga, iriya Joshua agatsindwa. Ariko iyo Huri na Aroni bayaduzaga, haleluya, baratsindaga ku rugamba, abanzi bagahunga. Abanzi ntabwo baturusha imbaraga, nitwe twatakaje agaciro ko kugira imbaraga. Aha rero byerekana kuduza, kuzamura ibiganza by'abasizwe. Barasizwe. Ndibuka umunsi Dawudi ubwiwe, umunsi afata Sawuli, yaravuze ngo sinakora ku mugaragu wasizwe. Wimusuzugura yarasizwe, yakase ku mwenda we nabwo atabishaka, yendaga ikimenyetso. Sawuli wenyine avuga ngo genda ubaye umwami wa Israheli. Reka nkubwire, gira buduza, Imana izakuduza. Iyo ni network Imana ikureberamwo ugahinduka umugisha. Ijya gatatu rishoboza umuntu kuduga cyangwa se kugera kuba umugisha, iri jambo ryakomeye, ni ukubiba. Mariko igice cya 4 umurongo wa 3, kubiba. Iyo umuntu abiba, biravuga ngo tubiba turira, twaje kwimbura tukimbura turyohewe tunezerewe. Mu buzima bwawe ntujye ubiba, utekereza kuzimbura iki? Nabivuze, icyo umuntu abiba nicyo asarura. Nugira ubuzima bwo kubiba, mu buzima bwawe uzabaho mu buzima bwo kwimbura. Nubibi neza uzasarura neza. Kubiba hasaba ibintu bibiri bikomeye. Ijambo rya mbere, kubiba, igisabwa cya mbere ni umurima. Tubibira mu murima witwa umwuka. Ababibira mu mubiri bazasarura kubora, ababibira mu mwuka bazasarura ubugingo. Icya kabiri, kubiba bisaba imbuto. Imbuto iratoranywa mu zindi nyinshi, ugategura imbuto y'umwuka ukabiba mu murima w'umwuka, ukaja kwimbura mu mwuka. Buriya mu mwuka ntawe ubiroga, mu mwuka ntawe ubyiba, mu mwuka nta haleluya haleluya. Mu mwuka ntawe ubiroga, biba biri mu mwuka, biba birinzwe. Abana barashinganishijwe, umugabo wawe arashinganishijwe, ubuzima bwawe burashinganishijwe iyo buri mu mwuka. Ikiri mu mwuka nta wakirwanya. Bibira mu mwuka, korera mu mwuka. Mu mwuka ni mukuri no mu mwuka. Nimba ucuruza mukuri no mu mwuka. Nimba business yawe ikorere mukuri no mu mwuka, uzatera imbere. Kubiba. Ubundi ntabwo imbuto bayirya, barayibiba. Tubayeho mu buzima burya imbuto. Uribuka iri haruguru mu misozi, babikaga imbuto.
niyo abana baburaraga bavuga ati iyo n'imbuto ntimuyikoreho. Dufite abakristo rero barya imbuto. Imbuto niyo mwaburara, niyo mwabwirirwa, imbuto irabikwa igategereza igihe cyo kuyibiba. Haleluya, haleluya. Biba mu buzima bwawe ubumugisha, kubiba. Cyakane kigushoboza kuba umugisha mu buzima bwawe kandi kirakomeye mu buzima bwawe ni neza. Samueli wa kabiri ibice 9 umurongo wa 3 urasanga amakuru ya Dawudi na Yonatani. Ijambo ryitwa ineza. Ineza y'umuntu ni imutera gukunda. Ugira neza ukayisanga iyo ugiye, kandi iyo ugize inabi irakugaruka. Kora ineza. Ubundi umuntu akora inabi, ineza yagiye he? Umuntu avuga nabi, kuvuga neza kwagiye he? Wahinduye ururimi ugakora ineza. Haleluya, haleluya. Bibiri zimbwira ngo ntango tuzabimirizo, turi imitwe. Turi imitwe. Kora ineza. Ineza ikugaruka ukiriho niyo utaba ukiriho, ni umutungo usigira abana bawe. Niba ushaka gusigira abana bawe umurage mwiza, basigira ineza. Jonathan akana kiwe Mefibosheti, Imana yaramwibutse umunsi Dawidi yageze ku ngoma, yaravuze ngo ninde wasigaye mu muryango wa Sawuli, mugirire neza kubw'ineza ya Yonatani. Hari ineza yawe Imana izakwibukiraho. Hari icyo nkunze kubaza ishengero, karibaza ngo Imana n'abantu bazakwibukira kuki? Imana n'abantu bazakwibukira kuki? Imana n'abantu mu buzima bwawe ujya wibaza, mbese Imana n'abantu bazanibukira kuki? Kino gihe turimo kizarangira, tuje mu gihe ca milele, igihe cy'iteka ryose cyo kubana n'Imana yacu. Ariko uri inyungu y'abariho, ugomba kugira icyo usigira abantu, isi kamenya kuko waje ukenewe. Haleluya, haleluya. Kuko isi ndishaka kumenya uri we, ahubwo wowe yibwira uri we uhagaze muri Kristo Yesu, isi irakubaha. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nubwo isi idashaka kukubaho, ndavuga ibigaragazo, ndavuga intambara, ndavuga ibibazo, ndavuga ibyo byose bikugose, wibitinya. Hagarara muri password yitwa ineza. Umuntu nakugirira nabi mugirire neza. Haleluya, haleluya. Uyu ni umuyoboro ukomeye Imana ihinduraho ubuzima bw'abantu. Umuyoboro ukurikiyeho ni amasengesho. 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 Yabesi yarasenze ahagaze mu cyo bita isengesho. Asenga isengesho rikomeye. Aha ni mu ngoma za 2 7 umurongo wa 19 barimo basobanura abantu ba Kristo bitirirwa izina rya Yesu nibaza imbere y'Imana bagasenga. Hanyuma ijambo rya kale ry'uyu musore wasenze Imana neza, ahagarara mu canditswe, ahindura izina ryiwe. Ahindura izina ryiwe ryitwa amasengesho. Iyo usenze Imana ihindura izina ryawe. Yakobo yitwaga Yakobo, ariko araye mu masengesho akirana na marayika. Haleluya. Reka mvuge no jambo, iyo watindanye n'Imana ugiye mu bantu uzuhinduka Imana mu bantu. Iyo watindanye n'abantu ukaba umuntu, nutindana n'Imana uzagera mu bantu bakwita Imana. Ariko nutindana n'abantu bazakwita umuntu. Kuko igihe cyose umugaragu w'Imana Moses yahagararaga ku musozi agatinda, yazaga afite ubwiza bw'Imana, bakavuga ngo yabaye nk'Imana. Noneho harasa n'Imana. Sa n'Imana mu buzima ni amasengesho. Senga. Yakobo yarasenze, password yitwa gusenga kwahinduye izina ryiwe. Kugeza marayika yamubajije ngo witwa nde? Aravuga ati nitwa Yakobo. Yakobo si izina, ndarihinduye isaha wiswe Israeli. Imana iguhindurira izina mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana iguhindurira, uhagarare mu muyoboro witwa guhindurirwa izina. Izina ni ikintu gikomeye cyane. Imana iguhindurira izina. Abafite agahinda bahindutse babisubizo. Kwera iki? Bahagaze mu muyoboro witwa gusenga. Gusenga ni imbaraga. Kindi nihuta kugira ngo mwumvire ijambo kandi uhagarare ku muyoboro witwa gukiranuka.
password yitwa gukiranuka. Mubaze mushaka ubwami bw'Imana no gukira no kugororoka, ibindi byose muzabyongerera. Abantu ntibakeneye kugororoka, reka barashaka iby'Imana ariko ntibashaka Imana. Mbere yo kurondera iby'Imana itunze, banza ushaka Imana, gororoka uzabona ibindi. Yaravuze ngo yaduhaye Yesu, izabura iteka umuduhana n'ibindi byose. Turashaka ibindi byose tutarabona nyiri byose. Shaka nyiri byose uzabona byose. Amen. Gororoka. Gororoka mu buzima bwawe. Baho mu buzima bugororotse uzabona ibigororotse. Imana si umuntu ngwibeshe, si umwana w'umuntu ngo yicuze, ntiyibagirwa. Ibyo wakoreye Imana mu kuri no mu mwuka, password ikurikiyeho uzahagararamo Imana ikaguhindura umugisha. Bibiliya yambwiye ngo niba ushaka gukorera Imana ikurikira aho umugaragu nanje nza gukorera Imana. Gukorera Imana ni ubuzima buhindutse n'imbaraga zihindutse. Hagarara mu muyoboro witwa gukorera Imana. Ico bita abantu bose n'abakozi b'Imana. Numva ngiye gusoza. Ico shaka kugwira, hagarara mu muyoboro witwa gukorera Imana. Gukorera Imana ni ubuzima. Abantu bose n'abakozi b'Imana. Nuhagarara mu muyoboro witwa gukorera Imana. Iki cyanditswe Yesaya igice cya 3 umurongo wa 10. Gukorera Imana. Muvuge neza ko bakiranutsi bazagubwa neza, bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Korera Imana mu buzima bwawe, bumugisha mu buzima bwawe, ubuzima buzahinduka kuko wabaye umugisha. Ibrahim yahinduye amateka, ni sekuruza w'abizera. Yesu aravuga ngo umuntu nankorera nkurikire. Dufite abantu rero bakorera Imana ariko batayikurikira. Korera Imana nurangiza uyikurikire mu buzima. Imana izazamura ubuzima bwawe, iguhindura umugisha. Kuba umugisha ni kimwe, no kugira umugisha ni ikindi. Ariko nugira umugisha ukaba umugisha, uzakugeraho wese azagira umugisha. Kandi uzaba password y'abantu bose babone. Uri umuntu abantu babonera nk'umugisha. Bumuntu ukenewe ku isi, bumuntu ukenewe mu gihugu mu ishengero, uzahindura byinshi ku isi. Kuko isi ntabwo ikuruta wowe uruta isi. Reka nsubire mu ijambo soza. Ntabwo isi kuruta wowe urayiruta. Kuko Imana yaravuze ngo mu ijuru n'intebe nicayeho, mu isi n'intebe y'ibirenge byaje. Hanyuma mwanyubakira inzita. Aravuga ngo mu mutima w'umuntu niho njya nicara ngakwigwa. Haleluya. Bivuga ngo umuntu araruta isi. Umuntu ni munini, niho Imana yicara yose. Nimba isi ari ibirenge by'Imana usikandagiraho, mbwira noneho ijuru ngo niyo yicara. Ariko mu mutima w'umuntu niho Imana yicara, niho Imana ikwigwa. Uru w'Imana yahamagaye mu gihe, igukoreshe mu gihe, kurikira Imana mu buzima uzahinduka umugisha. Umugisha si amazu, umugisha si ibintu. Kuko Yesu ntiyazanye ibintu ava mu ijuru, yatuzaniye ubugini. Haleluya, haleluya. Umugisha ni Kristo mu buzima. Amazu ni katike dukoresha mu buzima. Kuba ufite amazu, kuba ufite amafaranga, Kristo ntiyazanye amahera, yazanye ubugini. Nugira ubugingo mu buzima uzaba ufite umugisha wuzuye. Hanyuma uwo mugisha uzaguha ibigutunga. Haleluya. Kuko ibintu byaremwe mbere y'umuntu. Twaje tubisa, iyo ni budget yateguwe. Iyo ni budget yateguwe, turi muri budget Imana yateguwe. Rero abantu babona ibintu bakabyita umugisha. Ibintu ni ikimenyetso cy'umugisha, ariko ibintu ni nyiri ibintu. Umugisha ni Imana iwutanga. Kuko umugisha ni ugutunga Kristo mu buzima. Naho ibintu byateguwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Iri jambo reka ndisobanure neza. Abantu bumva icyo bita umugisha. Zaguha umugisha. Imana iguha umugisha. Ni ubuzima, ni imibereho. Imana ihinduye imibereho yawe, abantu bayita umugisha. Oya, hariho itandukaniro ryo guhindurirwa amateka n'imibereho. Kamisobanure gutya. Sobanure neza. Imana iguhinduriye imibereho, abantu benshi babyita umugisha. Aya, ikimenyetso cy'umugisha ni uguhindurirwa amateka.
amateka rero ni ukuba icyaremwe gisha. Ibya kera bigashira warangiza ukaba icyaremwe gisha. Icyo gihe rero Imana ibihinduye amateka. Hanyuma iyo guhinduriye amateka impinduka z'uburyo butatu. Reka mbisobanure neza. Impinduka ya mbere Imana ikora abantu bareke kubyitiranya ni umutima ihindura ugira wa mutima wari muri Kristo Yesu ukaba icyaremwe gisha. Iyo ni impinduka ya mbere. Impinduka ya kabiri Imana ihindura imitekerereze ukagira imitekerereze yowe na Mwuka Wera. Impinduka ya gatatu rero ni imibereho. Iyo umuntu yahindutse mu mibereho akabona inka, akabona amafaranga, akabona amazu, akabyara, kororoka, ibyo ni ibidufasha ariko ntituriho ku bwabyo. Oya, byari bisanzweho n'ubundi kuko Imana irema umuntu yamuremye ku munsi wa nyuma yarayibiremye byose. Ni ibidutunga ariko kandi siyo papasi, siyo ntego y'umugisha. Umugisha ni ugutunga Yesu mu buzima. Yesu yaravuze ngo icyanditswe kirabisobanuye, mubaze mushaka ubwami bw'Imana, ubwo niwo mugisha no gukiranuka. Ibindi byose biriya byose ni inyongezo. Inka, amahera ni inyongezo. Yaduhaye imigisha yose yo mu bumana muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Tugendere mu migisha yo muri Kristo yo mu buryo bw'umwuka. Iyindi tureba mu buzima ni inyongezo. Ijambo ry'Imana ribaganze cyane. Yego, ndagusabe kandi kantu ushobora gusigurira abantu kugira batahure gose. Uyu munsi urumva abantu benshi bavuga ngo dusenge mucakire inzu, mucakire imiduga, mucakire. Urumva kandi abo bantu bacakira ntibacakire ngo baronke. None uwo bahanura iki? Ni giki cyotuma bashika kuri ibyo bifuza? Twari tubisoje mu ijambo ariko reka mbisigure gutya. Gucakira ubu dufite ubutumwa bw'abantu benshi bigisha cyane gutanga kurusha kwihana. Inyigisho nyinshi zirigisha abantu gutanga amaturo, gutura ariko mbere y'uko utura ituro banza ubitura. Biranguye ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima cera gishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ikibazo rero dufite nuko abantu bashaka ngo bacakire bo bataracakirwa. Sinzi uko ngisobanuye muri urwo rurimi. Yego nibyo. Ikibazo banzu bitura, banzu bigitambo kizima ubone gutura ubone umugisha. Haleluya, haleluya. Banzu bituro mbere uko utanga ituro, kuko iyo utanze udafite umutima wizera n'ubundi ujana akamogo ku mutima. Ari amahera yanje agiye iki? Abenshi baravunitse kuko banzu bigitambo kizima kandi cera gishimwa. Icyo gihe imirimo uzakora yose uzaba uri muri network icakira. Barakubesha ngo cakira. N'icyo gicakira ntabwo ari wowe, ni kwizera kugukoreramo. Banzu bituro mbere yuko utanga amaturo. Abantu batuye amaturo bakoze ibintu barababeshe. Oya, banzu bigitambo kizima cera gishimwa uzabone gutura. Imana izaguha umugisha. Amen. Haleluya. Ndewe nukuri Imana yo mwijuru buhezagire cyane, ngira ngo abana b'Imana barumvise neza ko igihambaye suko ari ibintu umuntu yoronka. Oya, nukubanza kwakira iyo mwami ukabicaremwe gisha ugahinduka, kuko Imana ibintu irabitanga cyane. Ega nibidufasha muri uru rugendo. None iyo kwima ibintu bigufasha. Igihambaye rero nukumenya ikibanza cyawe, icuri nico wahindutse. Nukuri Imana yo mwijuru iguhezagire. Rero turabashimiye bakunzi bacu, dushimira n'umushitsi wacu cyane gose kubwitange bwiwe kandi by'ukuri araduhezagiye. Reka rero n'ubu dusure tukugore tugusabe udusengere kugira ngo abana b'Imana by'ukuri bagire ihishurirwa rikomeye. Mana nyiribihe ndagushimiye, ugize neza kuduhereza ifunguro ryacu ry'uyu munsi aryo jambo ryawe. Ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe riratabara abari mu gahinda, abari mu mibabaro, abari mu ngorane n'ibindi byose. Ijambo ryawe rirarema imitima, ryubaka ingo, ryubaka ubuzima. Iri jambo ryubaka ingo, ryubaka amashengero, ryubaka igihugu, ryubaka abantu mu buryo bwose. Ritanga impinduka mu mitima yacu twese, ritanga impinduka mu mitekerereze, ritanga impinduka mu mivugire.
abantu bahagarare mu mahame yo kuvuga neza babona umugisha, bahagarare mu mahame yo kuzamura abandi, yo gufasha abandi, yo kuvuga neza abandi, babona imbaraga zibavuga neza. Abantu bahagarare muri principe zo kuva mu byaha, bamenye imbaraga zibakoreramwo. Ijambo ryawe Mana twumvise uyu munsi, reka Mana ritange imbuto nziza kubaryumva n'abazaryumva. Urakoze Mana ku ibi byose ubikoze kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Ndasabira Mwami uyu muhora abantu bakurikira ijambo ryawe, ukomeze kuja imbere, ukomeze kumfasha kuko uri Imana. Ndabizi kuko Mana wawutanze kugira ngo abantu bahezagirwe, ingo zubakwe, abantu babone umugisha. Reka uyu mugisha ube kuri bose, babashe kubona imbaraga z'umugisha. Umugisha ni Yesu mu buzima. Urakoze Mana kutanze ibihe byiza mu bantu bawe, kandi ishengero ryawe rikomeze riduke mu mbaraga. Abagaragu bawe, abakozi bawe, abo uhamagaye Mwami, bahesha imbaraga zo gutsinda no guhagarara mu bihe bikwiye, tuzagere mu bwami bwawe tugushima kuko wadukoresheje ibyo ushaka. Mu izina ryawe Yesu, amen. Amen, amen. Urakoze cyane, Imana iguhezagire. Murakoze cyane.